Ang tema karon sa atong ebanghelyo o sa mga pagbasa mahitungod kini sa pagkabuta. Kung mabuta mo, unsa inyong makita? Ha? Na ato'y gagmay pa ming bata, ingnon dayon may kita kagwa, ingon sad may unsa ba kakita nang wa? Siya kakita ba kagwa? Sa dili. Siya piyo nga imong mata. Unsa imong nakita? Wa. Siya kita day ka. Awa mo kasi. So ang pagkabuta gipakita kini ni Hesus nga doon na di ay duha ka klase sa buta. Ang buta nga makakita ug ang buta nga dili gyud makakita. Nya kining buta nga makakita mao ni sila ang dunay sala. Matud pa ni Hesus diri, ingon siya kun buta pa unta mo, wa unta mo'y sala. Pero kay makakita man mo, nakasa na mo. Gilingi ay mong tupad. Ing na kakita ka na ako. Sige, lingi ba? Og nakakita ka, kana posible na kang makasa. Pareho anang asawa nakakita sa bana, pero ang iyang gisulti yaw-yaw, balikas og uban pa. Nakasa na wa? Ha? Nakasa, gayaw-yaw man. Pero og wa pa to siya makakita sa bana, adi gito siya magyaw-yaw. Kung buta gid siya ba, dito magyaw-yaw. Kaya wa man to siya kakita nga ngiyang bana nag-agbay-agbay og mubo kay short. Di ita to siya magyaw-yaw. Nakakita man, patay. So mo na, unsa may buhaton? Aron dili ta makasala, matud pas ikaduhang pagbasa, kinahanglan gyud ta nga magpuyo diha sa kahayag. Kita kuno mga anak sa Ginoo or gisagop sa Ginoo, mga anak na sa kahayag, kinahanglan magpuyo ta nga iya sa kahayag. Nya unsa may kinaiya sa tawo nga naa sa kahayag, matud pas atong ikaduhang pagbasa, kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Kaayo pasabot kindness, nang dili gyud ka magsigi og buhat og sakit ngadto sa imong isig ka tawo. Nya katarong justice, dili ka maghimog inhustisya. Dayon kamatuoran truth, dili ta mamakak. Kini bitang pagpangangkon aning mga butang sa kalibutan, pagpangangkon aning atong lawas, pagpangangkon aning mga yuta, hastang tubig giangko na, hastang hangin gipangangko na. Mao gid ni hinungdan nga nagkagubuta, kay wa na ta magpuyo sa kamatuoran. Bisan kamong mga asawa o mga bana, suway ragog angko ng inyong asawa o kana inyong bana, magkagubot gyud mo. Gitawag na pagka-possessive. Kana bang ma-possess na nato ba? Mabutan na ingon i-deliverance, ingano man na-possess. Dili sayon kanang angkonon ta. Unsa may nindot? Set free. Freedom. Kinsa dinhing mga banaha, mga banaha ba nga mo claim nga ako, Father, free gyud kay ko in relation sa akong asawa. Tasa kamot. Why freedom, mga asawa, mga buangon. Kinsa sa dinhing asawaha nga moingon, ako, Father, free gyud kay ko in relation to my husband. Tasa kamot. Pulos-pulos gyud mo buangon. Kamo sang mga ginikanan, set free your children.
Ano ba? Ayaw ang kuna nga imo na iya nas Ginoo. Nya tagaig higayon ang Ginoo nga mo hatag sad og kinabuhi sa inyong anak. Kamusang mga anak, set free your parents. Saon man ay sad mo pag dependent. Mo nang mga bata karon murag obligado ang mga anak, ang mga ginikanan nga mobuhi nila. Hastas ilang mga anak ang ginikanan gyapoy pabuhion hangtod pas ila gani usahayng mga apo ang ila lagi apong ginikanan nga naghigda na in taon wa nay mahimo sigihan pagyugkuha anang pensyon kay ibuhi sa apo nga buangon mo set free nya unsaon man pagpuyo sa kamatuoran ug unsa may kamatuoran nga kitang tanan sulugoon sa Ginoo og mga alagad sa Ginoo og sa atong isig katawo. Alagad. Mao na si David nangalagad. Diyos nun ang iyang pagpangalagad sa iyang pamilya. Siya ray gibutang dito yung tawag bantay atong ilang mga hayop. Di pagid siya iapil basta authority na hisgutan, dili siya iapil. Sulugoon siya. Sa gibuhat sa Ginoo, gihimo siyang hari. Mao na kana mga tao nga magpuyo sa kamatuoran nga mahimong sulugoon og alagad labi na gid sa simbahan tagaan din as Ginoo og talagsaon nga kalipay. Kana bang kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. Pero gud nang namalit na tog slots. Unsa man na nagpuyo na sa kamatuoran. Nakakita siya nga ang iya di ay kwarta sobra para sa iyang basic needs o niya iyang gishare nganhi sa simbahan wa ginipalit nato dinhi nga wa magmalipayon kana pang nipalit og slot ba para ni atong project wa gyoy nipalit nga dili malipayon bisan pagdaghan kaing problema ngapte ni text na ko karong bago pader mo palit yung kong slot kay sukad ko nagsigig palit ang akong problema migaan pero wa makuhai ang akong problema daghan lang yapon kong problema pero nigaan ang akong paminaw kana dako na kay nang kuanoy dako na kay nang grasya daghan kay diha gamay ra kay problema mo ambak nas building nga ikaw gitamukan kag problema ngisi-ngisi lang ka imong bana nangabit, imong anak misuyok niya, ikaw pagyud na dimot sa trabaho, napadyog kay sakit nga gibati, di na sayon, mo palit og slot, alipay kayo. Hay imong bana day, tapas kabit, katawa bagas may. Imong anak, bago pagyog ni suyok. Imong sakit, siya, okay ba ya? Stage 2 naman. Anak, makain ko, nayapag man siya, ano man siya magsige manig smile. Doon na di ay kalipay nga gibati diri sa sulod. Kay naa na siya nagpuyo sa kahayag. Kahayag. Uy, malipay des kangit-ngit oy. Og mao kini ang pamaagis Ginoo. Nga iya tang tagbawon basta dili sad ta mohikaw sa atong isig katawo. Kana bita mga hangol kayo og kwarta kanang sigig paningil ana mga utang tanawang mga naong ba malipayon dili mao na nga si Kristo iyag yung ayohon ang atong mata pero ang pinakanindot nga atong itugyan sa Ginoo kinig yung pag-ayo unta sa atong spiritual blindness ang pagkabuta nato sa atong kalag. Kana bang di natakakita nga kita di ay sumusunod sa Ginoo, nga kita di ay giatiman sa Ginoo. Murabag ang atong makita nga kita na lang gyud nagatiman sa atong kaugalingon. Kita'y nagtan-aw kunuhay sa atong future. Ang Ginoo mo'y nagbantay nato Mao bitaw na nga naa sa atong tubag sa Salmo. Sa tiyatong tubag, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako.
wa na tay pangitaon basta ang Ginoo mo'y magbantay, mo'y maggiya nato unsay atong buhaton. Di ba? Prago ninyo mga asawa, kung sa may kamatuoran, nga naamoy bana. Pagpakaasawa sa imong bana. Di ba? Nya kay nangabit man siya. Wa man na makapawagtang sa imong pagkaasawa. Pagpakaasawa lang yapon sa nangabit ni mong bana. Kamatuoran na. Nganong magpakadalaga man ka, nga asawa naman ka. Di ba? Nya, gulang naman ka. Di naman yung kasiksi. Dawata na lang po. Ay na lang pagpapiting-piting. Diha kay mang lisbok naman ang mga dili angay mo. Lahi man gito katong 18, 16, 20, aris 30. Iglapas ni mog 30, nanay mang bukol diha, nanay mo lupyak diha. Lahi na kay natanahon. Di ba, dawatang kamatuoran ba? Apay ko na ko god, o pananglitan yun, o guway mo palit og slat, nanang mag-uol man ko nga, kamatuoran man gina, na maligya ko ta, usahay paliton, usahay dili. Nya kamo sang nakadungog, nga naigibaligya nga slat, ang kamatuoran sad, nga mo palit sad mo. Pero di mo palit, inyo sang gidinay ang kamatuoran. Mao na mabuta na ta. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kanus atabantayan sa Ginoo, kung magsigitag sunod niya, isip iyang mga anak sa kahayag. Manindog ta og atong ipadangat ang atong padayag ang atong pagtuo.